Yamoche mwakwaba do Badwam TV Badwam jubedi so diedu so no yede kasia no ebro enseme toja omubi ya obetini aban no de atudwa se kane first lady Nana Konadu Agyeman Rawlings ene watwa na no musiero sansemi ne nsembi anope yede bro Adom TV Badwam kasia wo share live wo Facebook/Adom TV extra go TV ya 119 DSTV ya 280 uko YouTube search Adom TV tube na kwa adomonline.com simwe ne simbi ewo ho media fia amankwa tamaklo afia ni de mientie se den semni chemu etie Ghana ban dia babeto edwa ware hosomenru a ebebo man Ghana efri se kane oba pani excellency Mrs Nana Konadu Agyeman Rawlings ene wato na nananom nsiedo emunsem eni Enkrato ya ifri mampeni atraye won mo kasa ewo honum ekiremu a maame Nana Konadu Agyeman Rawlings twane ne hwe ban ene ya wo ehine mebuso me de to so adunu miensa obra ne hododo ne kakra bi na soafo hwe aban kita hudi hu nsam so na osa ye kasamafo de mampeni Dramani Mahama Felix Kwachiofo su ena ne nsa shakrata ya ase a wo kire se aban de ya konsem emma abusuafo ene Ghana ma nyina Ane ba pani a wanya ne baby ekure Nana Konadu Agyeman Rawlings abusiana ene wormo akose mampani Dramani Mahama ene otumfo so tutu asante hene aye ne mu no ohene bakosi abayi otumfo akofro hene eno ne nsentwefo adi nkwama wo kire se de ebesie bia no bebo mampani amane na oman Ghana yate. His Excellency the President was subsequently informed accordingly, and Utufo, Osetu the Segura Santine, was also informed. His Excellency the President has caused an official statement to be made confirming Nana Konadu's death. At this stage, the family is obviously in mourning, and we will crave your indulgence to give us some privacy. All further notices will be relayed by the government. Bapeni woye abogana fo nyina pusa na wasantemantem modie adehye bia ne womudi nkomo no sei no nka efa no ho. Day na epiedwa se enkane omen eba pani a odi nkan mami bamwawo de ne kantankrachi abefa no kɔ na asemi etofo mi akwaya brɛhosɛm pa ka ho bia menei obepie mu ɛwɔ asante mantem ha yebetimi akase ewiemu ayekusu na ekyerɛ sɛ asɛm kɛseɛ pa na asie sanse mami na ɛyɛ omen ɔba pani a odi nkan a na ofiri asante mantem ha nei yebetimi akasa adekɛseɛ na atɔ adehye a ɛwɔ asante mem ha ni no kwansɛm sɛ wabone homode ne pa se u ka Ghana abakosem a efiri yene apenso a Fourth Republic titru kra no yebetimi aka se amampanifo yire no mo no wodini ese na omu bia na ono so ye obi a metimi aka se wo hwe no a utimi hu se ade aduku ayebo no ono na medie me hu se soronko a emaade ntoma ebo eti no odi kan ede ba ya me hunu ya efiri sa brembe si nne no eno na aye adasenso de me kai say Ghana qualify for World Cup ema no I think 1998 or 99 no me kai pa na omo no Accra Sports Stadium no kɔ ho na say de one ma no eye no wo mani so pa sa brenu mu aha em say wa kai do pa me in fact wa bɔ ne ho modern na em say wi ase no say America krabi na ebedi na sente break krabi abenya no utumi di yaade a ochena bi uni ho a ye de beka wa ebeboa pa ohim ye hwe mami wonna sign do na fa news aspect ene ekwan do na aso no de na bitumi ache afa edi aminimu bio fa na Konadu Agyeman Rawlings ho ne se oye obi a na oye kokodurufo oye obi o wa kokoduro
Ebra na ne kru Jerry John Rawlings a nyame fa ne kransi wanya ne baabi ko edi omamu ni nyina anim no 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 so di mma anim sa December 31st December wo mu daycare center no na wo ko baabi te say Ashanti New Town abi wo ho bantama de no abi e wo ho na afi nu so am nso ho nso de no wo ho sa suku ahodo otetie nyina no eno na ball kwa ye nyina so e ma nkwada se ye ma ye ni enku daycare center ho a na de ye so kura kwa crèche ne de keka ho nyina ba nkura ne nyina no e kwa akoje entitie ansa na wo mo aduru suku ko emremu ne dia maje so ye My free Sarah Hussein na Yomungra Yansan for Fromo na ene de yankasa ya de yen general manager ye account branch wa multimedia jumekoi mu ne ye no sir president and the Ghana Independent Broadcasters Association anwa ne amamra ne amane akoso a ye de na si adidie so Broadcasters Association ene edwumedi bi ahyehyesro a wono amomamfa wato abafofra yi wono esai wabrabo besi wonwumedi ase na empanyimfa wono babedi ekoyi enim no wono panyimpa wabeda wono ano sesi ene Abdullahi Awudu wono ene ye general manager wa Adom Brands ede madam multimedia group embra wono musawi ya president de me ekoyi ene wodun dwumedi nyina bawi ye Cecil Sonkamels kasa ekire ene mahudu bi a wono abreso wotumi ayede hwese obetumi asom omamfo no esampa partnership ayeye ye ni GJ ni Primpark in fact edru bebe no na ade no na heading te wo say ye boom into before time the journalist omunya sa problem ni security for e wo say ye baako na ye nkasa enum na ye started sa blackout no say because yes who say ye kasa ye kan wa sem na police afaha na we afa inti sa akabom no sa coalition media coalition na no idea na pa na idea blackout ni niama ehona mprimprin GIBA president Abdullahi Awudu enso enkasa mu wokyere se woni nuanom ebeka wontuma abomu sane ebeya enhyehye pa ahodo wono mu bitumi ede agu akwemu ama aboa ankrankran sinkyire dwumeku ahodo ewo manyi emu because ohwe media landscape na we sure say Ghana you are one of the most vibrant media landscapes with a number of radio and TV stations that are registered. Into share, my business here ding because you pay one advertising, okay. And outside no taxes, any encumbrances, every policy makers will. So our vision is that we need to consult the external stakeholders like government, like our regulators, so that we can ensure that the pressures that come from outside on the public, on the media is released. But internally too, we need to begin to talk to our members and show them how to do things differently. Because revenue, if you focus on only advertising and sponsorship, bidding in a market like that. Right to Information Commission nenye mfie enum ti wan ahye ho fa ma ene wode ato anim se wadwuma wo ye no wo ma no kwaredie enne di ne titru wo obade bobre emu ensensem aban lawyer pani ene de sansemi etudwa. Theme for this year's anniversary celebration: championing transparency and accountability through access to environmental information in a digital era could not have been more appropriate. At a time when our nation faces the existential threat of environmental degradation, particularly from illegal mining and deforestation, access to information, to accurate information, becomes critical. Transparency in environmental governance allows citizens to understand the impact of unsustainable practices and to demand accountability from those entrusted with the management of our natural resources. I urge the Commission to make environmental information a central pillar of its awareness campaigns, ensuring that citizens are empowered to act in defense of our collective future. We and also for the Shabank audience, some so Felix Kwachi for Sunso to just say, I dare say that under my leadership as Minister of State in charge of government communications and spokesperson to the President, there has been greater compliance with Section 2 of the Right to Information Act 2019, that's Act 989, than ever before. This provision mandates government institutions to proactively make available general information on governance, even without a formal request.
we have instituted a government accountability series, a structured platform through which ministers of state periodically brief the nation on the progress of programs, projects, and reforms under their respective ministries. Ama akon Badwam Fiedumiensa ene abesiwa brantie papa pani Fieduanan kono Samuel Ama wakosese no wo mfifi mantemu na abaywa ne anti no chechimu a papa no de to no sese wabo no kro no nanso akora no se no kro bi animu nti ne de won sane dua egu no so bofano me hia the mbra no more than under pepepe because 13 years class 5 esi wa for whisker or bego look at or bego or poucho or for this wa for whisker no kra na manonko esi wa for whisker no kra manonko na onko discan bi won na ho na from 80 Ghana cedis 80 Ghana cedis no any other place republic enkrofo wo ho na enye ne Demise e say abafane dachi enti mam as an assembly member in fact me hu the video na metin me yem shim because yenyim dey retetim from ma ochena Manford Kroyi Gomwa Achemfo Joma enye ne mpatem na mofra won dachi nti so pain 49 years etum 13 years yedama wa wo yem ban baye ne den eho abofra yi a wonom de sa kwadu yi ebo no so de nsem sei atudwa wa me kota adua no wo kwan timedua na papa na frem ko yo se ma fa ni sika papa bi me ne me din na ka se ma fa ni sika na ka se me fa ni sika no me sister ma fa ni sika onje me pa abona m ko jiska wo na na information na ni o sister onye na oro mata de no me ko dem no me dai Winam so ama abofra yi soa ne din ene ama kon ede atodwa se wonom abofra no ede abosom ne nsuo ahodo aburo opanyin samu edua se kwadu ente se wode ebono no fanti opai ofenzimanto ofenz me abosman ode pai nti dama pai no ode pai na wo mo osuro na wo ma aba wode wonhwere wansensa mpa na mesoma ka acha wode wasensi on yeye chida hospital yan ne kwan yan kwa na fie wie na fie me hu ye behu a ye yiwo kwa amansa na wasensa mpa na osansem ye hu na abofra yi so de tudwa se opanyin Samuel abusianfo ba behu wonom de echopa abanan so sa chopa no anya de wonom agatumu enne wokyena so eka ho yanto aso na anti-gay bill no asa pagya no mu bie mu wo mrahye beja fie mu a confusion guso aye basa wo ho de ekoso wo ho enie Dom kitwa na wo mrahye beja mu no eni anye ho kra se order paper ana wo mo ehwe se ebe kasa e de afa eye anti-gay bill ho momyenkotie eye opini a ono ne da dom kitwa na ano e wo mrahye beja mu Alexander Afenyomakin abrana wo kasa fa ho no. There was nothing administratively in error. I dare say for the records, you force LGBT on the throat of the Akufo-Addo government. Today, you don't want LGBT. You would want it. Mumbe pepa. Mumbe pepa papa. You use it to win election. Now, when your stakeholders, the international community is warning you, you want to run away. Run to where? You now see governance. Wodin nsem tu dwawie no openi a ono nso eneda dom kese na ano mahama yarega edi tu dwase. Mr. Speaker, so far as I'm concerned, even when we were a minority, we succeeded in passing this bill. And so far as the records will bear it, the bill has been passed. All that we're saying is that so far as we are concerned, this House passed the bill. This House passed the bill. Openi a ono ne da eye ehihye a wom de gu akwan mu a wom tu beli ho anamo John Tim Fojo enso hu dwiri ni pa se NDC amanyoko no etwa ne ho de afa eye bill no. Sir, bill Human Sexual Rights and Family Values bill no. Ye dey say other people need to say ye ba be take na start apase. Enna yantumi anro ene ye sorry say ye dey say enne ye be ba ne aba beto aso. Ene ye ba ya NDC fo na kwakuri ya to atwene. Ye bisa wo mo majority leader say omo ni mu he
na speakers woni mu hwe clerks woni mu hwe first deputy speakers woni mu hwe e bisa sempenifo ya omo so mu ni mu hwe e one signature and approve bill no akodu mpempenso e gazette ye ebeto other people ni so yanto so na MPP amanyoko no frankatu dibre no emu ayehie make say omraso bedwafie mu na betodwa say mraso bedwafo be 63 de won do wachitan no ama kanema mpani abede akire Dr. Mahmoud Baumia. He has been tested, trusted, and proven. Today, over 60 members of parliament, in fact, it's 63 precisely, out of the 87 minority members in parliament, stand together in unity and conviction to make this clarion call. We declare our total and unwavering support for Dr. Mahmoud Baumia as the next flag bearer of our great party. And what China Mrashabini, you know, the matrobo about 1 person so glorious, and so did 2 church the entire one more any Dr. Mahmoud Baumia, and never took a say or about to Ebenim. A new patriotic party, I will go, you know. Ye war, yen sister dear, ye fast war, ye bemo be ye flag bearer, ewo. Ye party, you mo 1996. Ye president go for call 1 term or call 2nd term. Na don't put your call and premier son. Ye man be ye flag bearer, ye new patriotic party. Ye wo gidi and ye deserve ye wo gidi na ye gidi se obi ye deserve 2nd chance. Ewo na brabo. Dr. Mahmoud Baumia na ho brasie. Na ho fama said ya waka nipa bom on titi nipa ntemunti no and na out of 87 no emu 65 ya adwene kro ene akoma kro se nyankopon ya adoma na erade ma ye nko a 31st January a ebe ye 2026 no ye nyina ye ka ye ntoma abom ye de support elta ye wura Mahmoud Baumia chi amena ba be ye flag bearer e de ama new patriotic party. Yenyina no so na Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pe ye de asie mrani adaje a wo de ma yenti ye da se papa pa na efiada Awurade Adom ama 24th October ko abeto menu mienu ya seda me kase me mrantie nso aye krado dwumadi ne de 5:30 se Badwam ene ye ba ya enwom no a ye de ajeje wa kosi se news no e ba yenti radio for su 97.1 ye mamunyina kwaba ye de agudie mu nsam de bonkrata any health tips no etwaso kwasi anopai memwache na bibia boko nyame Adom na awrewo na jobi kan aka ye nyina briche na bo o my god yes susu ebi anka wote ne yare bi kura anka jawafa ne se na we die na Konadu Agyeman Rawlings radem fane krensie yeah na onhu abusua mobbo titiru ne mma sure na nanom awaja wachiri yeah radem chechiro mu repa na biti mi hu report bi se misa no panoa na misa na no ho mfa no yeah e de ne call reja kono a wa mabiem radem ne nimia eye ena oye manema yeah on beso obeda wa ye bed na betu obi aso ti boko radem fa ne kra 76 yeah because nyame so ne na di ne ye amene na di ne ye adwason de yankopon brebre do timi dru adwason etwem kura kakra na se wa hye no wonyam e de ama apa ti de yankopon so asese ode ne dum oh my god won se fia ne nti e ma bebre ni bagie yamanyo sem yes sase na ma bebre adwen akoyom sa amanyo sem na koye mema agudie bi ya ema enkum na so de nkitisie ne nkenyan e kenya ma ho do bebre na kasa ene ma me ni tedi so e ka ontimi kan nyini din emfemfre musani nti na otimi wura Ghana amanyo sem ene ma fuku ahodo bebre waye bi the first December women movement group the we octimi bua ma e ma se eni kwa sese bu koye tosom wo aware so da bia na akwa so do daia okuna fa ma na buso ni nyine buada o se fansa ye bibi na so fa bua okunu 31st December women movement samna wodo na bi mu eye ni nyina ye nsado nyuma no so de contribute to omo fie ti Ghana amanyo sem ne Ghana nchichira ba kosem de ontimi kanyi na Konadu Agyeman Rawlings emfa efrem na me ehwe ne kra na so maye
Kwasi aye krado so matenenka Aziba ko de nyame ado na mo so ye de nyame ase nyame adom nyame ye ka we kura kwasi fa mo fa nche me se nyame ye adom nso a enne ne kwasi ne kwasi ade ye wo oboase brahaba bo me ai low cost ho na ya nso ya de papa bi ochiame amokoda kwa DJ Mus ono so ye ka abusua ho ya kujam no ti baby a wo bia be kan ye ho na ye ko pe nwa na kra be ai ti ya me adum a ochina sa mo hu mo timidia agmefo no dodo na dodo no ya dwuma se aye no so ba ko bi so wo mo ti amma obi a ntume ma ese chiche yi na adwuma na kasa so adwuma kasa so enye easy ye ti Africa so wo dodo na e wo oboase ti se mo hu obi anya bo pa o se chiche me bi so ekobia bia o do bi so kafie sa ehwe so timi hwe etie radio no so eti nyame ya no o kire nyina nhia e wo brahaba bo me e wo oboase locals be kan on locals na enchi enua DJ Amos was nam to say via news name one of the kofra enua nam kasa free kumase na ba ko kana na Konadu Agyeman Rawlings tena opia Ghana maura football munam so wow ade ba ko pe na ntimi nyi free nsem ni dukubo ene ne belt sa nipa no pamata no kwa mehwehwe no timi apamata die ni duku yi sa Tese le brand no oh we dey no ade ase me e shock me tese obi abekode na tese se wo be just like that sure erade nanim tia obe se obeda ho abre bia se de kan ye no ti mesabode enye mu ma we me fa kudie no to yes na fieda nti se na aye na weekend so be busy ne de na se bonetew me ma mo quick ya no pai